Hi everyone, Pini iltung bitan panjiban kelang Kristian ahemaripi tum our responsibilities labang solam sinam sinak. Sitam ter prang tum pan pachinang nili patumi jong isi karliarani polun nili ka upload tanggo la I button nang dami nang tum helongji kalite description nang dami nili link pipo nang tum RG kamera nang ning Jepang samtha. Kasi pini responsibilities of Christian wife labang suput iltum citanam sina. Asi nili sontompli ang kung kasalam namdo iltum lang namlo da heglong kecheng ning pihini ang suprinar kep. Kecheng ning pihini ang suprinar kep long pulo halada ke adam pan pinchong lo asi adam ni vet un e dan de lang play puchini si arnam Adam along if upon pinchong means Adam arep tak hong and pen if upon pinchong means Christian ahemaripi tum isi adeng bang kalahlo nang litum apina tum upon helper sonatha KEKLEM dun adeng chichinji kecheng sige helper di kerab dun bang Christian ahemaripi tum apina na long asumar tum pan apen ahem tum long kachirab na bang especially apina long kachirab na bang kerab na bang plang thek pe minanji nangyong si nanglijong si Christian ahemaripi plang pe meji ning hang prende number si kelahlo nangli pena na pan chirab nanji nangli thek si reseta hai nangli pina na pan da nangli si kachari ko ong tahai pas sakuri do budang te orewar side do te nang le dharma kartha tahai seta kicheng agot arnam pin solong arusu ka pinchong ke rab bang ke plan je bang si komane arusu matha tahai sakor kali ke ni pinna sakor kali ke di pane ke ni pinso ban geli ke patha ke tami kali akinang dong ban sut kali tiban me ke rab do na bang sansi nang tu nang lipina mo phan di apin sut mo phan chirab nanji komane apin sut ke theka telen dolo komane bang mundli ke jadu na telen dolo komane bang lam ke tham thek telen dolo hal bang sot telen lo nangli or piduno aning pirum gune aning pithiduno lalo putang te ke nang kerap na bang asuna tak plan laki number sian kum number hini lang sina number hini bang ke Christian ahemaripi tum ke apena na pan jehodanan ji athe apena monduli apu ke Kristo heno pasipu apen Kristo bang ke monduli heno pasipu sa thik asuna taksi apiso ahem phuke apena nalo lasso posi apiso tumke apena na pan jehodai nanji ka jehodai si koson jehodai lasi isi pitor angning pike thom isi hinilong ilutum langte theklong apiso tumke lam it he ningje je pin pen apena na pan aning ke pachelar bhaji aja kom do means like nangli chehodai lo budang ke nangli pinna na pan nangli physical but spiritual di physical and spiritual ta chehodai lo budang te nangli pinna nangli lam propineji nangli lam na juji kui posi pini yani achik chik anok nok di hem phole ka su ka chardeng deng apiso to apena na pan chehodai de po apiso to apena ma chehodai de apena apiso lam kroi kroi te bon te me apiso to apena na pan chehodai le tante apena na tunta apiso lam kroi po kroi lo putang te ke kroi ke no argument si gedang di atum kroi po engke atum arnam kawan pan apen hok per atawar pan si atum matha po lapen number ke thom bang ke lehang lo nang litum apenan alam kroi nenji nang to amen apenan alam kroi nenji nang to apenan pan lam ke thak dengji apen apena na tuma pan kahili dundamji lasonang ji pole lasonang anji pole lasonang mediajile
abang so lama alusu tum Kristian ahemaripi tum nangatum adei bang chikang thekanje nangatum jongsi aposon klem theklo nangatum pena nalam kroy theklo bidangte nangatum pena anta nangatum pan manang bibo besi Ephesians chapter 5 verse 22 long ilatum lang theklo ason saksi mena anak episode ke apinan ke chokche ang thanun ang tu ini pinang ke lason pinang ke halason ni hembang ke lason itu bostu bang di Kristian ahemaripi tum ke chikang thekanje nang tu pinan ke chokche nang tu di tu thekanje la alo bang te nang tu pinan tu nang tu pa amanang ko nang ching hon bo te ponte nang tu jongsi chikang le the prosar ang ba nang pinan thining je in thagonde ba kai matala sonang jile la sonang nele apu pinagle kai matala sonang tangte ang tu pinang na pa ching hello amanda nang tu te ponte mi nang tu jongsi alang tu alam ko kripen nang tu chikang the ko tangte nang tu pinang tu amanda pipo okay nomor ke thom tapi nomor pli abang kala hello Kristian ahemaripi tu nang tu ot atur mesen inji karakter di nonom ilgam theklong mena anna Kristian ahemaripi tu thaka si parjan me pi kidu ke thakar dom chiru sera chipaklangji lapen girjarning vankidan chipaklangji sitha ninga lo dikai ta wrong number ka chinki kumane pinso pan ka chetong tam posan si eto arjulongji ba aja din play pike ako mane pinso pen karam si posan si arjulongji nilitum adun head nilitum megang den tara posan ta nilitum na thek long si Kristian ahemaripi tu ke atur mesenenji mate karakter mesenenji karakter ke kopilo karakter ke nili nonoma girjadun verlo nili munduli palako posu nili kaita ke duga thak piloma chipa misian lo kachin ki kache than chipa clara red lo lalani lo apni dur lalani karakter kali panili thek ser lo reset lo nili gari motor dolo hem mission dolo lake nili karakter kali lake si career tu si areng kalak tum ke kipu si karakter ke kopilo ma nili ning ar lupen macok tanang chin ne pin ke hen nili piso ni somar tu macok tanang chin dun de pin pen nili ning ar lo kama thapen keklem joy halapansi karakter tu puji asi Kristian ahemaripi tum ke isi pitro ending pi ke thom ang neng so isi hinilong ilkon nam tu te theklong halada nang tum aning ar lo ke ma penle nang tum apena na pam chinghon nam pusi ilitum Israel khai richo kangwai cheng ahut somewhere pan muluga jewa pisiku somewhere niki munitum kang sai son kali ne kang sai ke chok pe me leke munitum son ajon kiding arje ke me abolon ke me langle ne ke aning silangji pisi muluga jewa somewhere pan richo kapangwai ru langi pan lam tham Mante kapag muay tayo. Kasi Kristo ke ilto aning silang natin. Kasi Kristian ahemaripi ke nang tum aning alo nang tum karakter mesenanji. Kasi pang ATHAK kasi paglanchot kali ay lo penakimak te ake karakter ot ADUR ATHAK ser alek rupalek rupajang saipen napukali. Tukon kami nang tum aning alo akimak tele nang tum pinang kasi nomor pli ang day mangkailangan or atur mesenang di Kristian ahemaripi nomor trok mangkailangan Kristian ahemaripi ke kardom abang pi lang kanji kahit tajo pada arnam kardom apina na panarnam kardom pi asumar panarnam kardom pi don rap che kochiro tum panarnam kardom pi munduli panarnam kardom pi Kristian ahemaripi to arnam kardom pi pinsumar ke andam pinapusi pinsumar bang we pitami mitang ko lo do joy pen king kupetong pen anam kardom bang pi langan ji ilutum chini
Sor tu man ke ahir tu me kelong tangabang pi pasimiri man ke tu. Jisu han kedeng long ta ni inut sor lo pensi. PIRTHE thak Jisu keren ana masupor pamanin deng. Asam taksi non il tu makai Kristian ahemaripi ta kardom abang pi lang ji. Kardom bang pi lang lo patang te nangli hem nang sumar nangli pinang nangli monduli rong rup chapcho nangli kardom pi penazo alang pun tanang chilar. Lepas alang tu nangli tunlo mangsi anam nardang pitha ni lason ki chok je phan lason ki klem je phan nangli longsi alang tu anam kardom nang juni ni. Kasi Kristian ahemaripi ahemar atun ke kardom pik abang pik lang je. Kasi pini son po nang tu kan nang tham lo son ke kerabang adun tu ke pinan pan chhode nang ji pen number ke thong nang pinan alam ko nang ji number play bang ke ADUR mesen nang ji number 4 bang ke kardom pik bang pik lang ji last one po a responsibility sin sinang tu claim pe me last one po nang tu madeng Kristian ahemaripi son po ke claim nang ji adeng jong si nang tu claim pe me pulutang pe nang tu me hang ning kan sa me nang sumar tin turbo nang pinan ta nang pan ani nang jik sam pipo apa nang pinan nang sumar ta nang pan nang ropo salam teknik pi krehni andeng so kli lepa nang salam teknik pi kresi long tami ile tu lang nam te long apa nang tu pang speed pan anong wan po cingki mepik ang cinghon pik pesi labang so alus wa penam tum ke anong wan po pesi salam kelong kita pa kita nang aston ho a responsibilities ng si Kristian ahemaripi tum cipindeng lo tang te nang tu may urgent long pik po nang tu penam tu maning sam ng sumar tum nang pangman ng pik po dari sumar tum nami jongsi nang tu non pen nang life partner nang piso nang chor chilang bom lo nang tela son po akuliti nang tu montino la pen nang tu chirin. Anyway, thank you so much. God bless you. Aram herjame nang tu long pidana.